Bahaye ikaze ngushimira wowe ufunguye Eric iki kiganiro tujye kubana muri aya makuru biba bivugwa n'ibyatangajwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino. Munyemerere tuze gutangira muri buno Ngiwa nyumba waikina. Kwenda polisi hapo. Enda polisi. Polisi ya kwenye ni wapi? Njenga. Sasa umefungua polisi, umekuja hapa kutafuta pesa. Hapa ni kwa maombi. Kama ni mambo ya maombi sawa, pesa enda kwa government. Enda kwa Sakaja yako. Siku na nyumba zimejengwa za siku na nyumba imeitwa Friday affordable. Siwende ukai hizo za affordable. Ndio nasema shida ya nyumba usinete, shida ya nyumba enda kwa government ama kwa wale. Me I deal with the spiritual matters. Mambo kuhusu pesa, don't come here expecting money. I don't give money. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwizwa amashusho y'umugore wo muri Kenya watakiye Pastor James Nganga wo muri iki gihugu kamubwira ko adafite aho kuba kubera amadeni atarishyura. Ibi byabaye nyuma y'uko uyu mupaseri yahamagaye abayoboke be bakaza ku ruhimbi akabasengera akabasabira umugisha. Umwe mu bakristo biwe aza amutakira amura n'amarira menshi cyane amubwira yuko adafite aho kuba ndetse afite amadeni menshi cyane kugeza ubu ngubu. Nkuko rero bisanzwe bamwe mu bakristo bateze amatwi iby'uyu mugore maze Pastor Nganga yuka inabi uyu mugore. Uyu mupaseri James Nganga yabwiye uyu mugore yuko yajyana ibibazo bye kuri polisi kuko mu rusengero rwe hakemurirwa ibibazo byo guhuza ubugingo, hatakemurirwa ibibazo by'amafaranga. Aya mashusho yababaje benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bituma umugabo witwa Jarunda uhereye muri Washington DC yiyemeza kwishyura inzu uwo mugore mu gihe cy'imyaka 2 akanamushingira business. Bible ivuga yuko tuzamenyera ku mbuto uzabo bera. Amatora 5 yambuwe uburenganzira bwo gukorera ivugabutumwa mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse impushya zo gukorera ku butaka bw'u Rwanda ku miryango ishingiye ku myemerere 5 bitewe n'ibibazo birimo kutubahiriza amategeko, ubuyobozi bubi ndetse n'amakimbirane. RGB yabitangaje mu itangazo yasohoye ku ya 31 Mutarama uyu mwaka. Amatorero yambuwe uruhushya rwo gukorera mu Rwanda arimo Rwanda Victory Mission, Pentecost Outreach Church, International Missionary Society. RGB yagize iti urwego rw'imiyoborere ruramenyesha abaturarwanda bose ko rwambuye ubuzima gatozi imiryango ishingiye ku myemerere imwe n'imwe yasanzwe idakurikiza ibisabwa n'amategeko. Urwego rw'imiyoborere rwatangaje ko umwanzuro ufashwe nyuma y'amagenzura menshi rwakoze ku miyoborere y'imiryango ishingiye ku myemerere ikora mu Rwanda, aho hagaragaye ibibazo birimo kutubahiriza amategeko, imiyoborere mibi ndetse n'amakimbirane adashira. Mu mwaka ushize RGB yakoze igenzura mu sengero hirya no hino mu gihugu, nyuma izirenga 5600 zarafunzwe kubwo kutubahiriza ibisabwa. Gusa hari izindi zahagaritswe burundu, aho kugeza mu Gushyingo 2024 amatorero agera kuri 43 ariyo yaramaze kwamburwa ubuzima gatozi. Mbere yuko igenzura ritangira, amadini n'amatorero mu Rwanda yaramaze kugera kuri 345 habarirwamo imiryango ishamikiyeho bikagera kuri 556. Tunyarukiye ku kinyamakuru Kigali Today. Imodoka yaguye muri Mukungwa, umushoferi yitaba Imana. Mu muhanda wa kaburimbo Kigali Musanze mu kiraro cya Mukungwa habereye impanuka y'imodokari ya hoteli yavaga Kigali yerekeza Musanze. Iyi modokari yari ya hoteli iherereye mu Kinigi yitwa Sambola Hoteli. Imodokari yari irimo abantu 4 uwo bariyemo n'umushoferi. Yageze ku kiraro cya Mukungwa irenga umuhanda, igonga ibyuma bikikije ikiraro, igwa mu mazi irarengerwa. Babiri bari mu modokari bavuyemo ari bazima, maze umwe arakomereka byoroheje mu gihe umushoferi yitabye Imana. Nkuko amakuru ya polisi yabitangaje, umurambo wa nyakwigendera worohejwe mu buruhukiro mu bitaro bya Ruhengeri, mu gihe wakomeretse nawe yoherejwe kuvurirwa n'ubundi muri ibyo bitaro. Ku bufatanye bwa polisi n'abaturage, imodokari yakuwe mu mazi, hatangira iperereza ku cyaba cyateye iyi mpanuka. Tukiri mu karere ka Musanze n'ubundi, ikinyamakuru TV na Radio 10 cyanditse yuko uko byagenze ngo umugore n'abahungu be babe bafungiwe kwica uwo mu muryango wabo.
umugore n'abahungu be babiri bo mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze bari mu maboko y'ubutabera bakurikiranyweho kwica musaza w'uyu mugore akaba nyirarume w'aba bahungu, aho bakekwaho gukora iki cyaha nyuma y'uko uyu mugore abwiye abana be ko musaza we yamukubise bagahita bajya kumwivugana. Aba bantu uko ari batatu bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze, aho baregwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Ni icyaha cyabereye mu mudugudu wa Gahama mu kagari ka Gakoro mu murenge wa Gacaca, aho nyakwigendera musaza w'uyu mugore uregwa hamwe n'abahungu be yaratuye. Ubushinjacyaha buvuga ko ku mugoroba ku itariki ya 12 mu Mutarama uyu mwaka nyina w'aba bahungu babiri yatashye yasinze, ageze mu rugo avuga ko musaza we amukubise. Umwe muri aba bahungu be akibyumva yahise afata ishoka n'umuhoro ajya gutera mu rugo rwa nyirarume ariwe musaza wa nyina. Ubushinjacyaha bugira buti ahageze yasanze nyirarume n'umugore we bagiye kwa musaza wa nyina mukuru, yahise ajyayo atangira gutera amabuye ku nzu ababwira ngo nibasohoke abice. Murumuna we nawe yaje kumuhasanga abisabwe na nyina. Nyir'urugo ariwe nyirarume mukuru yaje gusohoka, baramufata bamujomba agahoro gasongoye bari birwaje mu ijosi ahita agwa aho ngaho. Mana yanjye. Iki tegeko riteganya icyaha cy'ubwicanyi biturutse ku bushake kiregwa aba bantu batatu n'ikibahama bazahanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 63 akarongo 2018 ryo kuwa 30 akarongo 08 akarongo 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo igira iti umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Tukiri ku nkuru zijyanye n'ubushinjacyaha n'ubundi ngo harasabwa ibisobanuro by'uregwa gusambanya inshuro nyinshi umukobwa we yibyariye akanamutera inda. Nyumvira noneho. Umugabo mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana akurikiranyweho gusambanya umwana we w'umukobwa akamutera inda nyuma y'uko umugore we ashatse undi mugabo, yemera icyaha akanavuga uko yabikoze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugabo ubu akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma. Dosiye y'ikirego cye yamaze gushyikirizwa urukiko rwisumbuye rwa Ngoma. Ubushinjacyaha dukesha ayo makuru buvuga ko icyaha kiregwamo uyu mugabo cyabaye muri Kamena umwaka ushize, kikabera mu mudugudu w'Umunini mu kagari ka Nyangese umurenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana. Ubushinjacyaha bugira buti kubera ko nyina w'uyu mwana yari yarashatse undi mugabo, uregwa yasambanyije uyu mwana inshuro nyinshi bigera naho amutera inda kuko ariwe babanaga mu nzu. Nyumvira, iri shyano n'ukuri kw'Imana. Aka ni akaga. Yamuteye inda, yamuteye yaje kuvamo. Ubushinjacyaha bwamaze kugeza ikirego cyabwo mu rukiko bukomeza bugira buti uregwa yemeye icyaha akurikiranyweho kandi agasobanura uko yagikoze. Mbega amahano. Iki tegeko riteganya ingingo ya 4 y'itegeko nomero 69 akarongo 2019 ryo kuwa 8 akarongo 11 akarongo 2019 rihinduka itegeko nomero 68 2018. Umva iki tegeko rivuga ku bantu bakora ibyaha nk'ibi ngibi. Ingingo ya 4 y'itegeko nomero 69 akarongo 2019 ryo kuwa 8 ukwezi kwa 11 2019 rihindura itegeko nomero 68 akarongo 18 ryo kwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira abakoze icyaha: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana. Irya kabiri, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana. Gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri umwana hagamijwe ishimisha mubiri. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo umukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya. Iyo umukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Inkuru zerekeranye n'ubushinjacyaha mu nyemere tuzisoreza ahangaha. Umusore uregwa gusambanya abana 6 biganjemo abahungu yavuze icyabimuteye. Nyumvira,
umusore w'imyaka 24 ukurikiranyweho n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo ku cyaha cyo gusambanya abana batandatu barimo 4 b'abahungu yemera ko yasambanyije ab'abahungu gusa mu izina rya Yesu Kristo. Nyumvira, akavuga ko bakundaga kumusanga akabarika filimi z'urukozasoni bikamutera ubushyuhe bwo kuryamana nabo kwa jina la Yesu. Uyu musore yamaze gukorerwa dosiye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndetse ishyikirizwa ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo kugira ngo buzayishyikirize urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Ubushinjacyaha dukesha aya makuru buvuga ko aba bana basambanyijwe n'uyu musore bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'6 na 12, akaba yarabasambanyije mu bihe bitandukanye kuva mu kwezi kwa Werurwe kugeza mu kwezi k'Ugushyingo 2024. Mana yanjye, Satani ko asigaye yarateye. Ubushinjacyaha bugira buti uregwa yemera icyaha akavuga ko yasambanyije abana b'abahungu gusa. Ngaho aba bakobwa atigeze abasambanya, avuga ko aba bana ari abo mu baturanyi be kandi bakundaga kuza kumusura akabereka filimi z'urukozasoni kuri telefone ye bikamutera kugira ibyiyumvo byo kuryamana nabo. Ubushinjacyaha bukomeza bugira buti icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho kiramutse kimuhamijwe yahanishwa igifungo cya burundu hashingiwe ku ngingo ya 14 y'itegeko numero 058/2023 ryo kurenye z'ukwa 12/2023 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuryango wagushije ishyano nyaboneka, Imana iturengere n'ukuri kwayo. Mu karere ka Kamonyi umugabo w'imyaka 39 yasanzwe mu mugozi yapfuye. Benimana Theogene wo mu mudugudu wa Kabasanza akagari ka Gihara umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi yagaragaye iwe ari mu mugozi yapfuye. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yamenyekanye kwa 30 Mutarama 2025 bikavugwa yuko uyu mugabo yahisemo kwiyambura ubuzima bitewe n'ubwumvikane buke hagati ye n'umugore we. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye yavuze ko yasanzwe iwe mu rugo amanitse mu mugozi yapfuye bikekwa ko yaba yiyahuye. Umurambo wajyanwe gupimwa. Yakomeje asaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'abaturage muri rusange kujya bamenyesha inzego bireba igihe cyose haba hari urugo rwaba rubana mu makimbirane, kuko akenshi usanga icyo ari cyo gitera impfu nk'izi ngizi kugira ngo habeho kuzikumira zitaraba. Mu bindi bikomeje kuvuga mu bitangazamakuru hirya no hino, umupolisi yaguye hejuru y'umugore basambanaga muri hoteli. Ngaho yamaye umva, umupolisi witwa Laura Ibrahim ukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Kwali muri Nigeria yapfuye kuwa 4 tariki ya 16 Mutarama mu cyumba cya hoteli ya Palasa Guest Inn iherereye muri Gwangwalada mu mujyi wa Abuja. Byatangajwe ko urupfu rwe rwabaye nyuma yo kurarana asambana n'umugore bari bahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Ngaho reka wumve amakuru aturuka mu bitangazamakuru byo muri Nigeria avuga ko umugore witwa Mariama Aba yari yaturutse idutse mu ntara ya Jigawa aho yari yatumiwe na Laura Ibrahim. Uyu mupolisi ngo bombi bageze muri iyo hoteli ku itariki ya 15 ubwo hari kuwa 3 muri Mutarama uyu mwaka, ndetse bakodesha icyumba kimwe cyo kwinezezerezamo. Nyuma yo kumara ijoro ryose bahuza imibiri baje no kongera mu rukerera rwo kuwa 4. Nyuma y'icyo gihe Mariama yabonye ko Ibrahim atangiye guhumeka nabi, atangira kumuzanzamura amumenaho amazi ariko biranga, uyu mugabo umwuka ushiramo. Uyu mugore yahise abimenyesha ubuyobozi bwa hoteli maze nabwo buhamagara polisi. Polisi yaje guhagera isanga uyu mugabo yashizemo umwuka ari muri icyo cyumba cya hoteli. Nyuma yaho polisi yaje gufata umurambo wa nyakwigendera bawujyana mu bitaro by'ibiruhukiro bya kaminuza ya Abuja aho abaganga bemeje ko bamusanye yamaze gupfa. Umurambo we wahise ubikwa mu buruhukiro bw'ibyo bitaro. Polisi y'aka karere ka Gwangwalada yemeje ko uyu mugore Mariama Aba yatawe muri yombi kugira ngo akorerweho iperereza ryimbitse. Nena dusubikiye byavugwaga mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka ngushimire we twabanye muri aya makuru yiba bivugwa hirya no hino.